hato Lionel Messi unsya dain kuna ne haton sya pensitom da ke suspension ke MLS Disciplinary Committee kadang bisyara kecil kaja kabalaja ha kecil lekai ha pedeng gentar memi bat ke Philadelphia ha kecil lekai Messi uladon benta ha kecil yo ban tep gol na ke benta gentar memi Henry ka wepat ke benta jong kecil lekai kecil kaja kalame Hamadan ki video bat ki report ki pen ya kecil kendo pedeng Messi pat urang lekai jong ke Philadelphia katau kawan Sullivan kane ketika bentah kabla penlong ya ke MLS pan pej benia ya kecingja wada den belakut kecing lekai kacing keli ke babaro kino it football kirang ap hadu mentah kalong hatu Messi unsya dain kuna ne unsya pensange banyelekai ka wepat kecing lekai kat kum ki report ki bami hadu mentah kacing dain kuna kala banong ka we ne kecing bisitom bala khmi lenti Henry ke suspension ro kadang lak banja kat kum karai jong ka kanhun disciplinary jong ke MLS ke haban page ki video ya kacing jahi baro ka we bad ya ki kendon disciplinary suapan syem ya kano karai lada karai kalong tang ka kuna Messi undang lak banyelekai kecil lekai ke babut Henry lada karai kalong suspension katakan mot bagentar memi kando yo kapten jongka ha kecil lekai ke babut ne ha kijing lekai kat kum kecing long jongka sanction namar Messi ude we ne kinong lekai ubadon kam tam na ka bentak entar memi ha kane kecil lekai persya ke Philadelphia ula tap ka we ka gol bat ka kol ka longru ka bakerpang namar ka de ka kol ka banding kong juu halin ka jingyap jo pa u George Messi kumta ka cilakai keladon arbanta ki bakrau ningkong Messi ulai rap ya kentar memi banyo ka cilakai ka bakungsan Henry ha ka bakut pan ka jingya kaja kelawan ra ka cingkeli syapang ka jing pensitom kane kala penlong ya ki pajba pan ape karai jong ke MLS Disciplinary Committee ki arngot kirang lekai hakate ke jingya kaja hakabakot kilayo da karetkan kentop yo Yannick Brach jong kentar memi bad kawan Sullivan jong ke Philadelphia kajingja kabala penlong ya kane kajing bisyar kelaja hadin kecilakai hakabami kecil kaja hapadang kirang lekai jong kiteki ar teliki kenhun ki video jong kecilakai kila penlong ya kinong page football pandai keren sapang kecing jong kecil kaja badla ka don em kecing penken ya ki kendon jong ke MLS ukawan Sullivan badu Yannick Brach kila sya penme namadan hadin kecil kaja hakabakun Henry yo Messi kacing keli mentakalong ke sanction ka bak MLS kalaban ai lada ka komiti ka syam ba kacing long juu ka penken ya ki kendon kat kum ki reports ke bami ka we kalaban long ka fine ka balong kum kacing pisitom ka balaban ja Henry ka suspension ro kadang long ka possibility lada kacing ja kalong ka bak hamjur kane kamot bakino kersan jo Messi di haban ape karai jong ke MLS